Ati jaarsi sadaffaa gaafa fuutu ishii tan ogguma nakee galchitu akkanatti garaa kee maana mata velo ichi naat yaመጣችሁ ቤት ሄዳ ana jechuudha laal akka salaalet ati shimala kana walani lafa qaawda maalu lawalta si sirraa fuutee soo lawalta kamtaat አውርቼ ሳይሆን በተግባር ነው ያሳየዋችሁ በቃ jechuun ishiitu sodaachise baadiyyaa maalu godhane waan sodaachiste waan darbe Kottu anana sodaachise sona fuudhi kottu waan ta'ee jira amma targagee baka jechuun amma ne adda baafachuu dadhabe waayis lamaanis nan galchu waayee tanas nan galchu miicaattiin tun maalikeeti mucoo dhiisa kammoo mucoo dubbata dirqiidhaan ta'ee dokinya buttee kaare dheeru nati bilbiltee maan naan jette umtuma nan jiru piraankiisi gochaa jira kottu mucoo hin funne nan jetteet ani haati dhuftuu fi dura dhiifama si gaafachuu okay ifa mana gaafachuu jalqaba nan galchu ifa mana gaafachuu waayee kee an dhiifama si gaafachuu dura soo ajaa'iba rabbi waayee kee waayee hawwi nan galchu waayee miicaatti tanaan miicaattiin tun maalikeeti mucoo sinima akkuma si siimte mucoo amma viidiyoo argee bar ishiitu qoncoraa si sodaachisa amma alatti natti agarsiiste bar isayyuu baay'een argine mee haa ta'u jee cajjee accaraf godhee ilaalee amma caqasika amma sinima amma argeetta caqas yoo ni haasofne yoo jettan seeran tasgabbaa isaa yookaan immoo mucoo dhoraa galtu ingaltu seeran ni haasoftani ingaltu harkaan waan itti ingaltu dhaabbattu bakka akkas balaachuu argu sirsaa jamar amiran jira viidiyoo raabu jira waan ta'an haaseena sammaashin waan hin ta'e maa yahoon nagaraa ta'u waan ta'an haaseena viidiyoo raabu jira dhageettan kaameran jira kanaaf yoo haasoftan seeran tasgabbaati waan haasoftan wal gaafattan haasaa uummatatti illee waan uumamne waan inni adiimu maala tuffii tanaa osoo hin fixatin kan ishii dubbii tanaa osoo hin fixin kanaatti dhuftee gubbaatti dabala tokko lamman immoo sumatu sayid kiyya fuudhee baadiyyaa sodaachisee heeruma likiski sharaafa እንጂ አገባሽ እኮ የለቃሽ እኮ እሺ ጊፍቲ wajjin bultan jechuu hin argitu fuula isaatu waziif deebar miti ati jaartii daa'ima qabdu wajjin ciisee miti nu wajjin warra dubrummaa qabu wajjin kaciiseeyyuu akkanan jenna durbummaan bar baqa waan baay'ee gaafatan jettu ni rakkisa waan ta'eef durbummaa irratti bar waan takka illee hin argatu waan takka አንቺ ነሽ ሰይድን በቆንጨራ አስፈራርተሽ እንዲያገባ ያደረግሽው እኔ ሰይድን በቆንጨራ አስፈራርቼ እንዲያገባኝ ነው ይሄ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አስገድዳ ያገባች ሴት ነች ጎበዝ ነው ሸራፋፍሽን ዝግ እንደዚህ አዊ አቆይ ሰይድ ተው ዞር በይ እስኪ አንቺ የምታወሩ ከሆነ ተረጋጊ ቆይ ምንም አንነገርኳት ለወደ ዘንተ ደግሞ ቆይ ልንገርሽ ተረጋጊ ምንም ሲጀመር ሰይድ ለሰው ሆቴል ስለተከራየ እኔ ከዚህ ቤት አለ ቤት ከራይላታል ቤት ብትከራይ ደግሞ ከፈታት ብቻ ነው እዚህ ቤት መመለሰው እኔ ደግሞ ከዚህ በኋላ ከነ ልጅ እኔም እዚህ ቤት አልኖርም እጠፋለሁ ከዛ ትፈልገኛለህ አንተ በራስህ ጊዜ ለልጅ ስትል ትፈልገኛለህ የዛኔ እንጂ ከሰው ጋር ሆቴል ስለገባችሁ ብቻ እኔ እዛ ልመለስም ይሄ አልፈልግም አንቺ ሂድና ልብስሽን አምጪ ሲጀመር አመጣለሁ ስትበልጥ ከዚህ በኋላ ቀረጥ ሲጀመር አውርቼ ሳይሆን በተግባር ነው ያሳየዋችሁ በቃ አውርቼ ናይስ ተግብሪ እኔ ላይ ተግብሪ ነኝ ተረጋጉ ታነጂቹ አከነቀበናችሁ ባሰ ሲጀመር ከሌን አርገቱ ዋን ተከለ ይብድሽ ይሄ በሱፍና በቤሎ ጭራሽ ቆይ እንደው ይጅና ክብሪ ነው ሱፊን እንደፈነ ሱፉንም አልመለሳችሁ እንደዚህ ለብሰሽ ነው ድግፍ ብለሽ ያገባሽው አዎ ድግፍ ብዬ ከነውፈሽ በሰርግ ነው የተጋቡት እንዴ አንቺ አታያችሁ እንዴ በደም ቀርብ እንዴ ነገር ለምን ጎሽ yes ምን ማለት ነው እንዴት ነው ቤሎን ብታቀሙ ወይ አቃጥለውታል እኮ አቃጠሉት Ati jaarsi sadaffaa gaafa fuutu ishii tan ogguma nakee galchitu akkanatti garaa kee ማን ያቀጣል ማን ያመጣው ቤሎ እቺ ናት ያመጣችሁ ቤት ሄዳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هرت الدعوة تكينا بكيرتن نجيني سوجين هجرات ويتشا ويارا إن وجين أرجما مي سلامة تجافن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتني. بكيرات تجيتشا كونو مچو نبوت بوتا يروجل كباتيف ديرا تراوتامي أنا تراوتامي ديرا بوتا ماركين بيكون نامو كوبستي نبوتة دفني أدامو جينجر ريتشودا
mushurroota dirqitti mushurraa na goote osoo namni akkamitti osoo ittiin qophaa'een uffatuma dhaqe sanii achitti mushurraa ta'a takka osoo ittiin qophaa'een rifeensa hin ciranne areeda hin ciranne hin sirroofne nama waamne na butanit kophaa anaa kiyyaa fi maanguddoo teenna tawaa madde qofaa wajjin jira haala isheen na buttee na fuutee ofii ana manatti hin galate kana bute isiidha kan manatti hin galate ana jechuudha humnaan fuudhame jechuudha humnaan fuudhame homaa miti ka dubartiin nu fuute rabbummaan nu fuudhi malee akkasi kunoo imaan wajjin dachaanee dhufnee jirra wanta uumame isinis dhageettanii jirtanii san duratti ramadaan mubaarak jennee jirra baga isiniin ga'ee hordoftoota amantii musliimaa hundi keessanuu bakka jirtanitti soomni boru seenaa inshaallah yookaan boru iftaan jechaa jiranii roobii yookaan kamisa jechaa jiran akkasimi soomni dhufu jira guyyaa takkitti nu hafe kanaaf isilleen ciibsa jedhamu dhiirri tokko dubartii takka jaalatee fuudhuuf yeroo dhaqu achumatti dhaqee kadhatee achumatti ciibsa jedhee achumatti walumaan fixanii achuma bulee manuu isaanii osoo hin galin achuma fuudhame tolchee beekullee baadhu akkasii ka fuudhan argee kanaafuu akkasitti ciibsaa saniin na fuute moo si fuudhe moo na fuute na buttee na shawwaddeet dhimma wantiitiif yeroo achi deemu namoota hordoftoonni hedduu keessan isa ergoowwaadha waa takkan beeku dubartii jala maa deema inni maali jedhaa turtanii viidiyoo imaanitu eenyu hawwii gadhiisee argee mucaa tokko wajjin deeme ture mucaan xiqqaa wayitii afaan oromoon beeku yeroo baarzaafilee keessa dhaabatee viidiyoo kaameeraa harkaa qaba waraawwat ture ummanni na harkisee mana onna seenan kaameeraa buqqifate fiigaa kutee dhufee hawwii kenne mucaan gowwaa miimoorii osoo keessaa baasee maal qaba hawwitti kenne kaameeraa itti kennetti sa'idiin akkasitti maali jedheetti anillee yeroo wajjinaa sun hawwiin viidiyoo laalte maal waraabaa ture ingattee yoo laaltu akkasitti buttaa na buttee imaan wanti dhaqeef isin hundi keessanuu isiniif gala hidheetii yaada sababbiin dhaqeef illee wantiif dhaqee jechuudha imaan gaafa dura dhuftu ilmoo kee qabadhee dhufne yaman dhiisee dhufee naan jette yaman dhiisee dhufe naan jetteetiniin haala saniin naa himte gaaf deemu amma immoo maan naan jette naa bilbilteet imaan ilmoon as jira mucaanii ka barbaaddu kootu gaaf dura miidiyaa irra gadhiistee dhiis sodaadheetiin sitti mul'isin malee ilmoo kee qabadhee dhufe jennaan anis ni amane dhugaa see maaliif ilmoo isilleen achi dhiistee dhuftu gaaf san abbaan kiyyaa miti jedhee yoo shakkee of biratti hin qabatu yoo kiyyaa miti jedhee isima kenna kanaafuu qabattee dhuftee asiin dho'isti kan jedhu shakkiin ana keessa ture jechuudha haala saniin ilmoon dhugamaan qabattee dhufte jedheetumaan amanee baadiyyaa dhaqe jechuudha yeroo baadiyyaa dhaqu haala san ummata qopheeffattee qottoo qopheeffatanii muka qopheeffatanii maal na falachiisuu hedduun maal muka na seetu ana falatanii akkas akka godhan immoo anuun hayyamuudha maal goote maali miila hundaan dhayaan yaar wallahi yaa wallahi jetti muka qottootiin na dhoofne miila bucaan ani argine ka akkasii anillee walloluu girgirri uumuun barbaanne malee jaraan gasanii ofirraa dadhabeeti miti ofirraa dhogguu si galee miti ofirraa dhogguun dhoggaanis garuu isaanillee zaahmaa anu sodaachisuuf akkas godhanii ta'ullee dubbiin manatti ol na butanii mucaan dhufetti hawwitti viidiyoo kaameeraa ni kennee hawwiin baastee viidiyoo gadhiiste nallee bilbiltee turte ani waan waraabuu jirtuun seenisiin viidiyoo waraabat turte viidiyoo waraabdee sagalee kiyyeen waraabdee gadhiiste wal fuudhu jirra veeloo maali dunkaan anaa jedhu nyaata haala sanii qopheessaniiti akkasitti yaa'u sargillee miti achumatti akkuma argitanii sagantaa dhaqanii kadhatanii wayii yookaan nikaa wayii akkasuma fakkeessinitti uffata sana uffeessanii nu gaggeessanii hangaasii makiinaan nu qajeelchanitti nu biraa deebi'anii jechuudha maatiinis nama muraasa wajjin dhufetti nam tokko waamanne maatii keenya keessaa maanguddoo manaa wajjin jirtu qofatu maanguddoolee maal jettee mucaan xiqqoodha bareeddoodha ganaadha egaa akkas raawwattee jiraatte fuudhi maal jettee itti kijibde imaan achitti mana arabaatii na baasee na gudeedee natti taphatee biyya namaa jiraa natti taphatee ilmoo na dhalchee achi nagatee dhufee an hidhamee abbaan ilmoo meetti nan jedhee na azzaban ummanni kana dhageenyaan hin maraatan ni amanan maanguddoon teenillee akkamitti waan akkana raawwatta na amanuu didan waan barbaadeen isin kakadha kakuu dhiisi amma kana keessa hin seennu waan balleessite mucaa fuudhi mucaan umrii isii kana xiqqoodha ilmoo keetillee fidadhu guddifadhu abboo kiyyaa miti abadan viidiyoo mummurtee sumayyaa isii haasoftu ilmoon kasa'idi imaan irraa dhalche ka jedhu diqaalaa dhalche ka jedhu hunda itti mul'istee maatii amansiistee itti guutte funyaan ga'e mee na dhageeffatanii duraanuu isin akkanuma sobdanii waan balleessanii kiyyaa mitittanii us jedhan aan jedhani
sargi guddaa kana itti dachaan ammaaf akkanuma wal fuudhaa jedhaniit darqee nu geessanii imaan kana hunda maaliif akka goote kaameeraa fuulduratti iccitii waan ati na goote illee uummatatti himaa jira hordoftoota kiyyatti. Si galee maaliif amma si gaafatuuf deema maaliif akkana na goote maaliif waan akkana raawwate maaki jibdeen ilmoon kiyyaa miti anta akkasin tu'i maaliif akkana goote kijibuu qaba turere akkasuma gochuu qaba isaan illee na haa amanarree akka ati jaarsa kiyya taatu ture kana durallee akkas jaaladhu sitti mee jira jaarsa kiyya gara fuulduraa akka taatu ni barbaada yeroo sanillee jaarsa waan qabuuf malee ati na jaalatteef yoo ansi jaalatin bu'aa maarsi qaba yoo ansi jibbee si wajjiran ansi haa jaaladhu malee ati bakka yeroo ma keessa na jaalatta rakkinaan qabu waan garuu si jaaladha bakka akkasi si fakkaate taa'ee miidhamtaa booda yoo an jaalalsiif hin qabaatiin yoo achi garagaree sirraa ciise yoo si biratti galin osoo si wajjin jiru dubartii taan jalee yoo deeme san jaallatteetu na gaafattee turte tamtu gaafate hawwiinoo akkas naan hin jenne dhiyootan yoo sirraa garagaree ciise maa sirraa garagartee ciistee turte jechi isiin namni tokko ani si hin jibbine ka jaaladhe fuudhee mire isi hin jibbine irraa gara garu jaaladhe fuudhee hawwii ammas ni jaaladha si galee maaliif ofii kiyyaa filadhee fuudhee si garuu osoo sin jaalatii yoo si fuudhe faayidaan maarsi qaba yoo maa jettaree barna fuute lama na fuutaa duu san dirqamaan ani si fuudhe ani si na fuudhe si galee dirqamaan na fuute ani si fuudhe hin jedhamu miti kan hundumaa akkana gootetam waan si jaaladhuuf ati na jaalatte ani yoo sin jaalatin maal si fayyada ani si jaaladhaa sin jedhee bara akkan wanna jibbisiistee sin bira faayoon olii maal si godha yoo si ma'azzabaa olee si rakkisaa olee maal si fayyada yoo waan sin jaalatin naan jette ati na jaalatu baadhu bakka an si jaaladhaa sin jedhe osoo waan barbaadee goote akka feete soo taate bakka jaarsa kiyyaa an si jaaladhaatiin hin jaalatin jechuun na jaalatu dhabuurraa kan kaate osoo akka minxaafetitti na cibsitee narra deemtee yoo mata akkanatti fakkaatu bakka akka minxaafetitti lafarra naaftee osoo miilan narra deddeemaa olte an si jibbu sin jaaladha miti jechuudha miila kee miila qullaa osoo bakka feete deemtee dhiqattee na obaastee yoo hin dhugaa bakka waan si jaaladhu fire xurii miila kiyyaa ni dhugaa si jaaladha bakka si dhabuun barbaadu ati eenyu si ergi qo'eesima ati ergamtee dhufte malee kun jaalalin jedhamu ergamee dhufne bakka si jaaladha mee maan irra jaalatte maan irra jaalatte awwaan fedhe sirraa jaaladhu ati maa rakkatte bakka si jaaladha yoo na jaalatte dirqii na fuutaa waan si fedhiin an jaartii qaba takkaa miilama qaba barkun ayyulleen deebuu deemti ayyuu achuma deebi'ee ayyullee addan baane ani ibsiin sitti deebite akkam taatamni isin dhiistu amma isin haa deebitu maa rakkadhe yoo deebitere amma isin albeellee isin dhiistu albee an dhaabadhee ilaalaa yeroo san maal goote yeroo isin albeeleen natti deemtu an dhaabadhee ilaalaa akka hawwii fi akka sumayyaa waan sodaadhu na seetala si malee jechuudha nama bira nama takkaaf dantaan qabu caccabsoo ofirraa bas hayyuu jettee hin loltii si dhooftii si waraante naan jettaa ganna mee isiin dhuftee naa waraantu ilaalayyuu mee haa dhuftu jettee amma hayyuutti bilbilee ofeete haa dhuftu ima laalayyuu hayyumaayyuu maal lagooti maa hin sodaadha namaaf cinqaa takka hin qabu hawwii feetu hayyuu ofiimmoo ramadaana dhufaa tura nama wajjin wal dhabuun barbaadu malee nama takka illee namaaf bakka hin sodaadhu nama hin kabaja malee nama hin sodaadhu rabbi qofa sodaadhaan. Amma ati dirqii na futee na wajjin jiraatuun kun si baasa ammasillee waan siif hin taane akkanaan sitti. Si baasa ammaa gaafii na gaafatta amma. Gaafii hin qabu barkuun. Gaafii miti. Ammallee yaada biraa jijjiiruu adda. Yaada maali? Ati maa yaada akkuma jijjiirtetti miire. Maannoo? Hawwi? En? በደንብ ጉዳንቴ ማን አመጣው? ይሄ ኩራዚ ገላሊ ድምሮናችሁ ነው ማልታተን ማልታተኒ ሰይደ ሞት ንረት አልልሽም እንዴ ተነቱ አልልሽም አንተ ከረፉ ለበር ጃኬስ ከነን ገለ እጅ ማዲስ በቃ መሐዲስ ድምሮናችሁ ነው ይሄ ነው ቤተሰቦች ያው እንግዳለ እቺ ነሽ አንተ ቤተሰብ አዎ እንግዳለ በቃ እንግዳችን ነች ቪዲዮ አላይሽም አንቺ እኔ አላየው በቃ ስላላይሽ አሁን አንድ ጉድ ምን ነግረኝ አስፈራርታ እኔ እያለሁ ነው የምታስፈራራ እኔን አታውቀኝም ማንነቴ በቃ ተረጋጉ ቆይ አሁን ተረጋጊ ነይ ለምን ተቀምጠሽ ታይኛለሽ ታስገባ ያም ታስገባ አይ በቃ አሁን ተረጋጊ በቃ ታይ እንዳትነደጂ እናቴ ጮጋረሽ ነው እንዳይለጥሽ እኔ ፍቅር በቃ እኔ ማንም ቆይ ጀቹ ልሽቱ ሶዳቺ ሴ ባዲያስ ማል ጎራሌ ዋንተ ዋንተር ሶዳቺ ስቲ ዋንተር በደረበ ኮቶ አነና ሶዳቺ ሶና ፉዲ ኮት ዋንተ ተጀራ መተረጋጋ ቆይ ተረጋጉ አሁን ለምጣች ከሷ ጋር ምን አላችሁ ከሷ ጋር ተወር ከኔ ጋር ማለት እሺ ወጂ ማለት ችግር እንደው ምሳለች
ጉዳይ እሷ ነች። አንቺ አይደል አስገደ ጠልፋ ያገባች እሷ ነች አይደል እንዴ? እሷን ነው አሁን ብገላት። ቅድም ምን ነበር ያልከኝ? ፕራንክ እያረኩሽ ነው አውቄ ነው ቤት ነው ያላልከኝም አንተ? ፕራንክ እያረኩሽ ነው ልጅቷን አላገባኋትም ውሸት ነው ቤት አልመጣንም አላልከኝ? ብቻዬን ነኝ ነው ያላልከኝም? ታረች ምንድን ነች? ስማኝ ለሳይ ምን ስላለህ አለች። እኔ ስለሁለታችሁ አገባኝ ስለሷም አገባኝ። እቺ ልጅ ማነሽ ምንድን ነች? ልጅቷ እሷ ነገረች። በቃ የተገናኛችሁ ከሷ ጋር ወይ ተናስ ነገር ሚጣቲንቱ ማሊኬት ጮዲሳ ከማው የምትወዱበት ደቂላ ሰይዶክኛ ቡቴ ካሬ ጴሩስ አሁን ልንገራችሁ ተረጋጉ። እኔ አንቺን ይቅርታ ልልሽ ነው ያልኩት። አንቺ ይቅርታ ያልተፈቀለ ብለ ይቅርታ ሰማሽኝ አይደል? ይቅርታ ልልሽ አንቺ እኮ ነሽ ቤት አንጣልሽ እንጂ እኔ ቤት አላመጣብሽም። ታዲያ ይምር ብለህ አንተ እንዴት ትመጣለህ እንዴ? እንቀር ነው እኔ እኮ ቤት ልከራይላት ነው ገና አንቺ አንጣስ ስላልሽ ያልሽ ለምን ነው የምትከራይላት? ምንክ ነች? እሱማ በቃ ምንም በቃ የሆነ ነገር ተፈጠረና አገቧት። ነይ ደግሞ ፈሪ ነገር ነች መሰለኝ። ቆይ እንዴ አዩ ልትወጂው ነው? ተምጣ እዚህ ጋር ተረጋጉስ። እኔና መሀላችን ትቁም። እንደዚህ ቁሚ፣ እዚህ ቁሚ። ነይ ከሰይድ ደግሞ ጠጋ ወደዚህ እና ቁሚ። እንደዚህ ቁሚ። አጥቆሚ ሰይድ ጋር ቁሚ። እዚህ ጋር አንቺ ለምን ቤት ነሽ? እሱ ሚስቱ ናት ለምሳሌ ቤት ነው ያለችው። አንቺ ምን ነው የምታለቀልኝ? ሸራፋ ዝም በለ። እኔ ካንተ ጋር ማውራት አንቺ ነሽ ሰይድን በቆንጀራ አስፈራርተሽ እንዲያገባ ያደረግሽው? እኔ ሰይድን በቆንጀራ አስፈራርቼ እንዲያገባኝ ነው። ይሄ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አስገድዳ ያገባች ሴት ነች። ጎበዝ ነው። ሸራፋሽን ዝግ እንደዚህ ነው። ቆይ ሰይድ ተው ዞር በይ እስኪ አንቺ የምታወሪው ከሆነ ተረጋጊ። ቆይ ምንም አንነጋገር ወደዚህ አንተ ደግሞ ቆይ ልንገርሽ። ተረጋጊ አዩ፣ ተረጋጉ እስኪ ዝም በይ። ስሚ አዩ ሰማሽኝ? በስርዓቱ የምታወሩ ከሆነ በስርዓቱ ለምን አባሽ ነው ተረጋጊ አንቺ። ኧረ ሰይድ ቀቀኝ እና አዳምጪኝ። የምታወሩ ከሆነ በስርዓቱ ካላወራችሁ ትግባ ልጅቷ ወደ ቤት። ለምን ነው መገባው? በስርዓቱ ታወራላችሁ። በቃ ቀስ ብላችሁ አውሩ። በስነ ስርዓት ሲጀመር ይኸውልሽ ካሜራ ቪዲዮ ካሜራ አለ። እኔ ቪዲዮ ይቀርጽኩ ነበር። ለምን ነው ቪዲዮ መቀርጸን? ለተመልካች እንጂ አገባሽ እኮ የነቃትሽ እኮ የእሷን ነገር ሳልጨርስ አንቺ በመሀል ገብተሽ እዚህ ምባጣብሽ አንቺ ሚስቱ ቤት እያለች አንቺ እንደዚህ የሚያስጨፍርሽ ነገር ብቻ እኮ ነገር ሚስቱ ነኝ። አንቺ ሚስት በመሆንሽ በምን ታረጋግጫለሽ? ሚስትነቱ በማስፈራራት ነው። ወረቀት ከተባለማ እኔ ከአንድም ሶስት አለ። ሶስት ካለሽ እና ለምን ትሽውት ገባሽ? ይሄ ቤት እኔ ነው። ቴሌቪዥን ነው ወይ ሶፋ መሰለሽ ቤት ውስጥ አስቀምጠሽ ሄድሽው? ቴሌቪዥን ነው ወይስ ዕቃ ነው? አንቺ አታፍሪም እንዴ? አዩ በስርዓቱ አውሩ። የማይሆን ነገር አትናገሩ። በቃ መጠየቅ የፈለጋችሁ ጠይቁ። በቃ ሌላ ነገር በቃ አገባሁት። እሺ ምን የተፈጠረ ተፈጠረ። አገባሽው? አንቺ አገባሽው? ሲጀመር አንድ ለሰይድ አመጥኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጀቹዳ ለማፋማ ከነራሃፍ ጀቹዳ አቲ ሶዳቲ ሱኬቲንዩ ሐራ አደበ ጉዳደ አኒ ሞሆሲ ኢሴ አይ ማንም ሰው ጫፏን አይነካትም። ሰማችሁ? አረ ባንክ ለምን ጫፋ ማነካት? ማንም ሰው ጫፏን ነምተኮ ሲያር ካንቆት ምን ልንቀሙ ነገ ሃዊ አንቺ ማለት በርግጥ ሚስቱ ነሽ ቤት ነው ያለሽው። አከብርሻለሁ። እሺ ከዛ በተከብረኝ ማለት አታረጊም ነበር። በተከብረኝ አታረጊም ነበር። እኔ ማንንም አልሰማም የምነግርሽ ነገር እኛን ሰማሻለን አይደል? እንዴ ሰማችሁ? አሁን ይኸውላችሁ ወደ ጸባት ሂዱ። ስሙኝ እና ኢማን ሰማችኋለች እንዴ? ስሚ አንቺ በርግጥ ቤት ነው ያለሽው ሚስቱ ነሽ። እርጉዝ ነኝም እያልሽ ነው። ያንቺ ቤት በመምጣቴ በጣም ይቅርታ። እኔ እሱ ተሳስቻለሁ። ደግሞ አንቺ ደውለሽ ኑ ስላልሽ ነው እንኳን ይሄንም ማውቀሽ ትልቅ ነው። አውቃለሁ እኮ እሱን ይቅርታ ልልሽ ነው። አሁን ደግሞ እንደዛ ካልሽ ችግር የለውም። እንደዚህ የምትናደጂ ከሆነ እኛ እንሄዳለን። ሆቴል ቤት እስከሚከራይ እሄዳለሁ በይ እንሄዳለን አትበይ። እሄዳለሁ በይ ከሰይድ ጋር ሰይድ ጋር ከባል ጋር የትም አትሄጂም። ዱራ ጀረቲ ከና ፎሽን ዱፍቱ ማልፍ ገቴ ባል ከና ባሱ ደደብደ ተአከነ ቀብደ ባሱ አንቺ ኑ ብለሽ ለምን ወጣሽ? ቤቱ ልቀሽ ተረጋጉ። አሁን የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው። እስኪ ተረጋጉ። ቆይ አሁን ይኸውልሽ ሀዊ የጠራሁሽ ይቅርታ ልልሽ ነው። ስሚኝ መጀመሪያ ነኝ ስሚኝ። እንዴ ላውራ ካልሰማሁ ምንም አልሰማም። በቃ መጀመሪያ ይቅርታ ልልሽ ሊመጣ ነው። እሷን የእጄ ቤት ከራይላታለሁ። አሁን እጃት ወጣለሁ። ቤትሽ የምትመለሽ ከሆነ ቤትሽ ግቢ። አልገባም። እርጉዝ ነኝ እያልሽ ተመለሽ። አልገባም። ሲጀመር ሰይድ ለሰ ሆቴል ስለተከራየ እኔ ከዚህ ቤት እዚህ ቤት አልመለስም። ቤት ከራይላታለሁ። ቤት አትከራይላትም። ብትከራይ ደግሞ ከፈታህ ብቻ ነው እዚህ ቤት የምመለሰው። እኔ ደግሞ ከዚህ በኋላ ከነ ልጄ እኔም እዚህ ቤት አልኖርም እጠፋለሁ። ከዛ ትፈልገኛለህ አንተ በራስህ ጊዜ ለልጅህ ስትል ለልጅህ ስትል ትፈልገኛለህ የዛኔ እንጂ ከእሷ ጋር ሆቴል ስለገባችሁ ብቻ እኔ እዚህ አልመለስም። እዚህ ቤት ውስጥ አልፈልግም። አንቺ ሂጂና ልብስሽን አምጪ። ሲጀመር አመጣለሁ ሲጀመር ከዚህ በኋላ ቀረጥ ሲጀመር ሀዊ ታስገባይ ብትረጋጊ ምንም አታስገባም። አንተ ራሱ ሰይ ምን ሆነ ነው? ሀዊ ብትረጋጊ አይሻልሽም እንዴ? ነው አንተ እዚህች የመሰለሽ ልጅ ላይ ሌላ ሴት የምትደርበው
እቺን አስወጣለሁ ብዬ ስመጣ እንደገና እቺ ትጠብቀኝ። እሷ የተፈጠረውን ነገር ቪዲዮ አንቺ ያልተረዳሽው ነገር አለ። ተነጀቹ ደላል አከ ሰላለት አቲ ሽመለከና ወለኒ ለፈቃው ማሉ ነው ወልተ ሲሰራ ፎቶ ነው ወልተ ከምታት አውርቼ ሳይሆን በተግባር ነው ያሳየዋችሁ። በቃ አውርቼ ናይስ ተግብሪ ነው እኔ ላይ ተግብሪ ነው። አሁን ተረጋጉ ተነጀቹ አከነ ቀበናችሁ ባሰ ሲጀመር ተረጋጉ እስኪ አንቺ እነንም ተይና ሲጠወሪ ነገ ረመዳን ነው ጸባቁና አሁን በሰላም እንድንጾምበት እንጂ ሲጀመር አሰጠ ግባንም ማለት ነው። ከሻንጣዬ ላይ መታወቂያ ይዘህልኝ ነው ቁጥር ላይ ማለት ነው። አላቃተኝ አተረጋግሽ ተቀመጪ ማለት አልቀመጥም። ትንሽ ደከመኝ በደንብ ወደ ላይ ማለት ነው። እና ግባና አምጣኝ መታወቂያ ፊዲፍ ሳይደኝ ፊዲፍ ቤና ፊዲፍ አትቀመጪ ማለት ነው። አዎ ፊድ አምጣላ አንቺ ወይ ወሻይ አዩት ጉዳል አብራችሁን ያደራችሁ ዛሬ ምን ወዙ እንኳን አታዩም እንደ ፊቱም ምናምን አያስታውቅም። እንኳን አንቺን ድንግል ያልሆንሽውን አይደለም የድንግል ከኛ የወሰደው ራሱ እንደዚህ ወዝ በወዝ አልሆነም። ከአንቺ ከልጅ እናት ጋር ተኝቶ አይደለም ከድንግል ሴት ጋር ተኝቶ ራሱ እንደዚህ አልሆነም። አሃ ከድንግል ጋር ተኝቶ ወዝ አላመጣም ያልሽው ከናንተ ጋር እና ከናንተ ጋር እኮ ድንግል ሲወስድ እኮ ብዙ ችግር አለና ወዝ እንዲያመጣ ነው እንደፈለግሽው። እንደውም አመዳም ነው የሚሆነው ወዝ ያለው እንኳን እኔ ጃርሲ ከሌን አርገቱ ዋን ተከለ ተጋብተው አዩ ብድሽ ይሄ በሱፍና በቤሎ ጭራሽ ቆይ እንደው እጅና ክብሪታም ሱፍ እንደ ፈነ ሱፉንም አልመለሳችሁ እንደዚህ ለብሰሽ ነው ድግፍ ብለሽ ያገባሽው? አዎ ድግፍ ብዬ ከለው ፈተ አከነት እረትርከቴ ደበስተኒ ሱፊስ እንደብስኔ ከናኒ እኒ ከነው ፈቴ አቲ ከነው ፈቴ የሮት ደብስ እንደምን ሃዊ ማለግዳ ማለግ አዩ ያው ክብሪት ሎክ አታቃጢም እንዳታቃጢ ማነሽ አንቺ እንዳታቃጢ ቆይ ማነሽ ሰፈር ቆይ ለሰይድ አይደል እንደምነግርላችሁ አንሽ ነው ማጣፋልሽ ጉበት በሰርግ ነው የተጋቡት እንዴ አንቺ አታያቸውም እንዴ በደምብ ጫሪበት እንት ዱላ ነገር ላንተ እንዴ ጎሽ yes ስላለን yes እንደዚህ ለመቀጠል ያለባቸው እንደሱ ራሱ አንዱ ነገሩ ሻው ይጀራፈጋ አንጉቡ አረ ናንጉቡ አና አከቲ ዶርቃ ዲስፕላን ተከተቀቢያት ኩበተን ሳን ቤሎ ነው ለቀጥለ አው ሞራችሁ ነው ማታ ተመራችሁ ዞርበት አቃሰን ሰንቀል ምን ማራፈቲ እንዴት ነው ቤሎ ነው ታቃቁ ወይ ለየለፎ አቃጥለውታል እኮ አቃጠሉት። Ati jaarsi sadaffaa gaafa fuutu ishii tana orguma nakee galchitu akkanatti garaatti ማን ያመጣው ቤሎ እቺ ናት ያመጣችሁ ቤት ሄዳ